Mi sa uwe unong shun ya o Cristiano Ronaldo ubadeiru orang lekai football barim Jong Kafran kata Thierry Henry ubala sau nyusnam kata Thierry Henry taka jeng bisni kato kanne ula banrap kutien ya o Cristiano Ronaldo hadien ba kapolan kalaram ya kapochkar da lai la iwe haka jeng lekai nation league kata haga khatlai terek Oktober kabadai ha kasgi ublei halo perlok ngapnya sumphab yang nyepi iwe pe iwe ki baju sotna page ye ki video ha ka channel nagapor shagapor Thierry Henry da ka jing bisni ya o Cristiano Ronaldo ulong ki jing ki Jong o Cristiano Ronaldo ki long ki ba ijli bha lada pipet ya ga gol Kaba khadu Jong o persha ya kapolan phin ya i ba olio ulale ya ka kambat ka jing persyang paro da Kaba ai ya kabol syau hakman kago bad u Cristiano Ronaldo hakata kapor ula yo ban thapsok ya kago kakam Kaba tikana kanjin dalalong ban lai sha ulio bad ai khuble ya u lagumno komnoru Henry hakajka kata u Cristiano Ronaldo ula mare stat penban manle Kmen kumbagade kagol kabanakong Kaba ula thap hakajing im Jong ong Thierry Henry susu ula ong udon kam ban so thu badon kitong ki bade hok banyo ya ka chengar khe bad ki we pat kimde kumba ule hakatokasni susu Thierry Henry ula banram daga bawong pe ya ule nal masi haba ula thap gol haga final Jong ka welcome kabade kakardan ba khlidu Jong ka football phin sayu i ya u ba ule shaki perlok Jong u ban penslur susu yaki kajing mut jing perkhan kalong ka ba phe bak libang ban de na kata kadao ba umesi ulong upliar upat bitam kukumba baro ka perthai kitip ya u ong Thierry Henry hato pimenjur ne amya kajing keren Jong Thierry Henry ya o Cristiano Ronaldo saya komen hapok di komen kublai shibun